Nige iko kia unyamu kiria kirokira gutungio aivi wa Geshi Murutwo kuma thukuru wa Moi uri uramukagira mathomo ma urigitani na arari mwaka-ini wa gatandatu. Wa Geshi akwire akiamukira urigitani thibitari-ini wa Moi thutha kuhithukirwo na ithanwa ni naftari kinuthia wa ukuru wa miaka 28 kumana na kiria kionekete gukorwo ari ururu wa wendo kuona eliaya amerikanite gukorwo marari na wendo munene no mwana kiage kwira muiritu gukorwo akiuma nja ya wendo wao. Igeria ria mwanake uyu na uria birikanite urarutaga wira na kambuni ya SportPesa kwenda gwithara thutha wa giko kiu niriringire ihiga thutha atwarithia bodaboda kumukiria nganya na kumuhura bara ya githigithanio kuria atigirwo ate kweli gagi thutha wa vrithi kumuhonokia. Tukashuka mara moja tukakimbia pale, kweli tukapata msichana wa umri mdogo akiwa amevaa mavazi ya udaktari ama mambo ya taaluma ya mambo ya afya. Ameangushwa chini na amekatwa kwa kichwa na amekatwa pia kwa shingo. Mwelezane kipi cha kufanya kuliko inaleta vita hadi mnafikia hicho kiwango cha kuuana. Kurerikana giko kiu gitavaneirio hakuhi na thukuru ucio na thibitari wa Moi kuria gituthurire githagathago kinene gatagati ka aruti a wira thukuru-ini ucio na arutwo undu uria ucungireirie Vice Chancellor wa thukuru ucio Isaac Kosgei kwira aciari magie na umiriru kuona ciana ciao itirio gwati-ini. Assailant is not a student in the university. The assailant is not a student as far as we know in any of the universities around here. So at the moment we do not have sufficient details to say much about him, and we are counting on the police to get to the bottom of it. Vrithi ni mabikita uthuthuria kumana na giko kiu riri nake mutavania wa njuragano uyu naftari kinuthia arathie na mbere kwamukira urigitani thibitari-ini wa Moi ari ICU. Hadu ni Hakameme TV, Jetagwo Maina, Kihumo.